uriya mukobwa mwabonye akiri muto kuriya ashobora gukora ibikorwa nka biriya bikomeye, byanteye umunezero mwinshi n'amarira y'umunezero. Fabruce, Overflow 2019 irasoje, urumva umeze? Numva ngewe cyane kuko iby'Imana twayisabye, iby'Imana twayisenze yabikoze. Ni ukuri yakoze n'ibirengeye ibyo twe dutekereza, yakoze n'ibirengeye ibyo twayisabye, kuko ni Imana nyine yabidutangaza. Fabruce, uvuga kuri Heaven Melodies y'i Burundi wasutse amarira, byatewe n'iki? Ndagiye ugira icyo bitubwiraho. Byatewe novuga n'umunezero mfite, kuko buriya biroroshe gukora, kuryoherwa ibyo uri kurakora muri ako kanya, ukabona ministry ko ihagaze iyo uhari, ariko buriya uza kumenya ko ikintu gihagaze iyo utakihari. Iyo ikintu watangije gishoboye gukomeza atari huri, icyo novuga ko kigaragaza ko abantu mwabanye, abantu bigishije bashoboye gufata novuga inzira nziza. Rero HM Burundi ni team novuga ko nasize, team nkunda cyane, iri ku mutima wanje, iri mu gihugu canje. Rero kubona uriya mukobwa mwabonye akiri muto kuriya ashobora gukora ibikorwa nka biriya bikomeye, byanteye umunezero mwinshi n'amarira y'umunezero. Uriya mukobwa afite imyaka ingahe, yitwa nde? Yitwa Bella. Imyaka y'abakobwa urazi ko batayivuga, ariko aracyari muto, aracyari muri universite. Yitwa Bella Ndikumana, akora igikorwa cyiza cyane, ndamwishimiye cyane. Hanyuma ndagiye utubwire kuri Heaven Melodies yo mu Rwanda, gahunda zigiye gukurikiraho n'izihe? Heaven Melodies yo mu Rwanda, gahunda zigiye gukurikiraho nuko tugiye kubananya tumurika iyi album twasohoye. Dufite indirimbo 13 twakoze, kandi tugomba gukomeza ku maradiyo, radio tours, ama TV. Nizeye ko muzo twakira mu minsi iri imbere, tukabazanira, twakoze ama videos y'indirimbo atandukanye. Ubwo rero ni umurimo ugiye gukurikiraho, no gukora ama tours mu ma church, ibintu nk'ibyo. Album yanyu yitwa gute mwakoze? Album yacu yitwa Overflow 19. Bisobanura ko ni Overflow ya 2019. Impamvu twabikoze gutyo nuko dushaka kuzokora dukora album umwaka wose. Igihe cyose Overflow tukaba dufite album nshasha twalauncinze, ikashobora ku. Hanyuma gira ubutumwa uha abantu badukurikiye, abaramyi by'umwihariko, nanone kandi abantu bakunda Fabruce na Maya, abantu bakunda Heaven Melodies, abanyarwanda muri rusange, ndetse n'abandi batandukanye badukurikiye, of course nize kwibagirwa n'abarundi. Ubutumwa nutanga ku bantu bose batwumva, bari mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi hose, novuga ko umutima wacu ni umutima wo kuramya Imana. Twifuza ko Imana ishigwa hejuru. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose Imana yaguhaye, ikintu cyose Imana yagushize mu maboko, gikoreshe mu gushira hejuru izina ry'Imana. Icyo ni ikintu abantu bavuga, yaba abantu bumva indirimbo zacu, yaba abantu bumva indirimbo z'abandi, tureke kubifata nk'ibintu novuga byo kwinezereza gusa, ariko twibuke ko ibyo dukora tubikorera Imana. Murakoze. Murakoze namwe.